Bismillah, velhamdülillah, vessalatu vesselamu ala Resulillah. Rabbi yessir ve la tuassir, Rabbi temmim bil hayr, Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri, vahlul uqdeten min lisani yefqahu qavli, amma ba'du, esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Hurmatly apalar, ejeler, qarindaşlar, jeňeler, kızlar, barıňyzlarga Allah Taalanyň tügengüs meýrimi, tynçlygy jana berekesi tuttursun. Barıňyzlardan Allah Taalam çeksiz razı bolsun. Tügenip bara jatkan Şaban ayında jasap jatkan ibadatyňyzlardy, tutup atkan orozoňyzlardy Allah Taalam kemçiliksiz kabul etsin. Aldydagy sooptor düňünden gele turgan meýrim, ırayım, raşkerdiktin simbol bolgan, karım katnaş, sabırduluktin ayı, iki dünyanın bakyt yaşoosун öz içine kamtyp algan ýyk Kur'andyn düşkön günü jana ayı, sabırduluk ayı dep esepdelgen ýyk Ramazan ayga Allah Taala barybızdy, alt sanybızdy aman, den soluğuzdy çyň, imanybızdy bekem kılgan abalda jetkirsin. Bugünkü sabak barybızga kutlu bolsun. Allah Taala aytylgan sözlerdi okkuluktu jana any yüzege aşyryp amal kılçylaryň kataryna goşsun. Men bugünkü sabaktın temasyn aroylanyp, beroylanyp konok ayı dep atadym. Eger makul görseňizdir, şimdi kabul alyňyzlar. Konok ayı, al ýyk Ramazan ayı. Başladyk anda sababymyzdy. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den "Men kana yu'minu billahi vel yevmil ahir felyukrim dayfa." Sadaka Resulullah. Kim Allah Taalanyň bir jana bar ekenine, ahiret gündün anyk bolarına çyn yüreginen ynanyp, işenip, iman keltirse, anda üýüne kelgen konoktu jakşylap sylasyn dedi. Biz bir-birimizge konokbuz. Oşoňdan İslam alymlary aýtar, ata-eneňerdi ata, ene katary sylaý albasaňar dagy ança-munça üýüňe kelgende, ja ata-eneňerden jaşap jatkan üýüne ziyaret kılmış bolup kelgende alardy konok katary sylap duranken alar konok ele bolup kaldy. Bul jerdegi turgandan tiýaka sapar tartary anyk bolup kaldy da. Kebirki perzentler bar, meýli al erkek bolsun, ayal bolsun, ata-enesin ata-ene orduna koýa albagandar bar. Bolbosa şolar özleri ata-ene bolup kaldy. Peýgamberimiz aýtar, 3 günö bar, 3 çoň jaman iş bar. Allah Taala anın azabyn 2 dünýege çaçyp koýgan, 2 dünýege bölüp koýgan. Oşonun biri ata-enesini kakşatkan, kıynagan, zarlatıp, gıylatkan, hordoğun perzentke Allah Taala bul dünyada azap berip ötedi. Ahiretteki azabı dünyadaki azabından da kata al. Öte uğur, dene uğrutucu tübölük jatıp kalış ıhtimal Hudaý saktasın. Emelestetin. Hazır şunça zaldın için oturgan apalary dagy bar, atalary dagy bar. Birok köpçüligimizdin ata-enelerimiz tiýakda, birösünün ata-enesi, birösünün atası, birösünün apasy oşol jer kuçaktap jatyp kaldy. Uçurunda alardy konoktoy kılıp sylaý albadyk. Çyn, emi apaňyzdyn, jataňyzdyn kalgan ömürün iň jogorky deňgelge jetkizip sylaň. Oşol ata-eneni konok katary syloonun özü sizdin yüregiňizdäki imanyňyzdyn tolo ekeninden kabar berip atat. Peýgamberimiz Allah'a iman geltirgen, ahiret gününe iman geltirgen insan özünün üýüne kelgen konogun sylasyn. Munda aýtkanda üýge kelgen konoktu sylagan insandy, imandy, jakşy insan eken deýiz. Özü biz musulman eli meýmandosbuz, jakşy bilesizler, toorabı? Kutlu üýden kuruk çykpaýt da, bolboýt dep, nanos egizip çygabız, eç bolsa bir çyny çay içip çygyňyz dep şintip soranyp durabız. Üýge konok kelip kaldy deň, sizin üýüňizge. Hudaňyz kelip atat, hudagyňyz kelip atat. Je bir ulu ustazlar gelip kaldy. Kanday daýardanasy.
Sırtkı kelbetти dagы оңдойбуз. Konok gelse muna үйдө халат менен жүргөнүм болбойт го деп тазараак кийинесиz. Үйдү шыпырып, сыйрып тазалайсыз. Конок отура турган мейманкананы жакшынакай кылып, жуурган төшөктөрдү салып, дасторконду белендеп, тамак аштын баарын коесуз. Коноктун көңүлүнө карап, колуңузду бооруңузга коюп, көк чай ичесизби же кызыл чай ичесизби деп сураганыңыз дагы эсимде. Ошентип сурайсыз. Балдарыңыз дүпүрөтүп басса, конокко угулуп калат деп, аларды дагы бир бөлмөгө камай саласыз. Коноктун алдына койгон конфет, таттуу, аркы беркилерди балаңызга жедирип эмес, жыттаткан демексиз аны. Ошентип конокту сыйлап атасыз. Анткени сиз мейман доссуз. Бул инсандан болгон конокту сыйлоодо сиз ошончолук аракет кылып атасыз да. İnsandan болгон өзүңүз сыяктуу эле бир конок сиздин үйүңүзгө, баарыбыздын үйүбүзгө Аллахтын алдынан Аллахтын коногу келатат. Кагылайындар. Аллахтын алдынан Аллахтын Рамадан деген коногу келатат. Эми ошол ыйык Рамадан деген конокту кантип тосуп алышыбыз керек? Ага кийимди өзгөртүү, дасторконду салуу, жуурган төшөктөрдү калыңдатып, төшөө ыйык Рамазан айды күтүү эмес. Рамазан айды таптакыр башкача күтүү. Эми сиз чындап эле ошондой Аллахтын алдынан келе жаткан Рамазан деген ыйык конокту тосконго даярсызбы? Сөз ушундай болуп атат. İmam Ash-Shanqitiydan sorashdi. Bimada tansahuni li istiqbal mawasim at-ta'at. Ay Ramazan. Ыйык Рамазан айды кантип күтүп алам, кантип тосуп алам? Ушул жөнүндө мага бир насаат айтыңчы деди. Сиздер былтыркы, мурдагы жылкы, андан мурдагы айтор, тутуп келе жаткан ыйык Рамазан айды кантип тосуп алат элеңиздер? Ар ким ар кандай тосот да, туурабы? Ыйык Рамазан айга даярдануу десе, ушул мисалы көпчүлүгү, сабак көрүп, тыңдап, угуп, катышып отургандардын көпчүлүгү Рамазан келе жатат. Рамазанга чейин кызымды турмушка чыгарып беришим керек эле. Рамазанга аз калды, үйлөп алышым керек эле. Атамдын, апамдын ашын берип калышым керек эле. Кудагыйлар чакырышым керек эле. Көпчүлүгү ыйык Рамазан айга даярдыкты ушинтип баштайт. Дагы бир тобу Рамазанга даярданайлы деп аттык эле. Анан бир кой союп алдык биз. Баарын майдалап муздаткычка салып койдум. Куда кааласа аягына чейин жетет дейт. Ыйык Рамазан айдын аягына чейин жетет экен да. Күрүч, сабиз, май жана башка ком шекер баарын белендеп коюуну ыйык Рамазан айга даярдоо деп түшүнөт. Жана даярдануу деп түшүнүшөт. İmam Shanqitiydan сурашып атат. Ыйык Рамазан айга кантип даярданайын, кантип камылга кылайын? Хайру ма истиqbal bihi mawasim at-ta'at kathratul istighfar. Ыйык Рамазан айга ар бир мусулмандын даярдыгы жана даярдануусу алдын ала. Ал истигфарды кайра көп айтуу менен даярдансын. Эмне экен? Машалла. Истигфар. Астагфируллах. 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 Көрсө, ыйык Рамазан айды истигфар менен тосуп алышы керек экен. Лианна зунубал абд tahrimuhu at-tawfiq. Tahrimuhu at-tawfiq. Анткени ыйык Рамазан айга жетүүнүн өзү чоң ийгилик, чоң жетишкендик, чоң сыйлык. Билесизби азыр сиздер Рамазанды сүйгөнүңүздөрдөн, сабакты окуңуздар келгендигинен, Куранды барактап окуп жүргөнүңүздөр себептүү сабакка келдиңиздер. Көпчүлүк адамдар бар. Ыйык Рамазан ай келип калса деле укмамышка салып, билмемишке салып, Рамазан айды чыгарып бергендер бар. Рамазан келгенде алардын жүрөгү кысылып, сыгылып калат. Мына,
Adam balasının günөөsünün köptügü iyigilikке hiç kaçan jetkirбейт деп атат. Adam balasının ıyık Ramazan ayga жетишинин özünçe bir iyigilik bolsa, Ramazan içi ibadat kılıp günödөн keçirilip taptaza olup çıkış özünçe çoğun iyigilik da, çoğun fawz, çoğun jеңиш. وَمَا أَلْزَمَ عَبْدٌ قَلْبَهُ الْاِسْتِغْفَارِ إِلَّا زَكَى. Eğer de kaysi bir insan daim estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah deb istiğfar aytıp жүрse, jüregi uşunçalık tazarat deysiz, eş kaçan, eş kimge aram oy menen jaşabay kalat. Ve in kana da'ifan qawa. Eğer doşol insan alsız bolsa, istiğfarı sebeptu Allah Taala'nın kuvvatlı kılıp koyat. Biliniz. Ve in kana maridan şafa. Eğer de oğurlu bola turgan bolsa, anın aytkan istiğfarı sebeptu Allah aga şifa beret. Ve in kana mubtalen ufiya. Eğer de istiğfar aytkan kişi bir problema menen, jabasa bir balaga tuş kelip kala turgan bolsa, Allah Taala söz türde andan alıp çıkıp koyat. Ve in kana muhtaran hudiya. Eğer de azgırlıp adaşıp жүрген bolsa, Allah aga hidayet beret istiğfarı sebepti. Ve in kana muftariban sakan. Eğer de al kandaydır bir neseden tınçsızdanıp korkup жүрse, aytkan istiğfarı sebepti Allah Taala anın jörөгüne tınım jay barakattуулuk salıp koyat. Allah anın jörөгüne korkunçtu jaman oylordu alıp taştaydı. Bakara suresinde Allah Taala eğer de Arafat'ta ibadat kılıp bütsöңөр dep atat. Eğer de Arafat'ta ibadat kılıp bütsöңөр, nasıl жердегилердин köpçülügü hajga umraga barganдар oturat hazır. Elhamdülillah. Köpçülügü bilişet. Hajga barıp Arafat toosunda oşol jayıkta oturup gün batıp ketkenге чейин ibadat kılуу menen adam balası bunu aldığınızlardagı naristelerdey günөөsü jok, taptaza boyunca Arafat'tan düşöt. İşenip koyun. Arganday günö menen barsa dagı. Arganday günö menen barsa dagı. Zina kılıptır. Anın kılgan zinasında çek jok ekenle, Kuday saktasın. Şunçalık köp zinaga barıptır. Biri uğurluk kılıptır. Biri adam öldürüptür. Oşol жерге barıp tooba kılsa dep atat. Al zina kılbagan siyaktуу, adam öldürbögen siyaktуу günödön taptaza bolup düşöt. Allah uşunday keçirimdi. Allah Bakara suresinde Estağfurullah. Ve izâ qadaytum menâsikakum. Eğer de ibadatıňardy bütsöňör, afîdû min haythu afâdan nâs ve estağfirullah. Allahu ekber. Arafat'tagı ibadatıňardy büttüňör. Gün battı. Ubakıt toktodu. Arafat'tagı ibadat kılın ubakıt toktodu, kılıptandı. Anda oşol adamlar düşkön jol menen Muzdalife'ga tüşküle bürok kele jatıp istiğfar aytkança tüşküle dep atat. Allah Taala Kur'an'da. Estağfirullah, estağfirullah. Allahu ekber. Özü Arafat'ta günü geçirildi. Tazasız. Oşol taza bolgan insanga daga Allah Taala istiğfar aytıp düş dep atat da, menden keçirim aytıp düş dep atat. Emne sebepte? Taza günөөsü jok. Özüň şu koluňuzdagı naristelerde apapak bolgan appak barak. Günөө jok, bирок istiğfar ayt dep atat. 5 wagt namazyňyzdy okup bütös, turabı? Farz namazda. Assalamu aleykum ve rahmetullah. Assalamu aleykum ve rahmetullah. Salam berебиz. Salam bergenden kийinki söz kaysıl? Maşallah. Özü namazda özü günөөňüz kalgan jok inşallah. Namaz okup bütküçöktü, günөөňüz kalgan jok. Ankeni namazga turgan insanın günөөsүn Allah Taala periştege aytıp, denesindeki günönün bарын sıdırıp, eki mürüsüne jüktep koy. Rükü kılganda düşsün, anda düşpey kalgany eki jolo sajda kılganda güýülüp kalsın dep atar. Özü namaz okup bütküçöktü, günөөňüz tögülüp büttü, bирок salam bergenden keyin dagı Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah dep atabız. İstiğfar. Emnege? Anım ol jerde aytıp atat. Ve in kana da'ifan quwiya aw qawa.
Egerde adam balası alsız bolup kalsa Allah Taala istiğfar sebepli anı güçlü kıla koyat dep atat. Arafat'ta bu kafe restorandagıday tamak yok, ayerde ibadat kılasız. İbadat kılıp oturup çankap, kursak açıp, kichine alçırap kalganda deyip. Kayerden kuru tatala işi bolat ekemin, kayerden maga biri toğuk pişirip turat eken degen yok ayerde çoğun enemiz pişirip turat turgan. İstiğfar aytsaң dep atat. Güçlü bolgan abalda Muzdalife'ga tüşüp dağ ibadat kılıveresin. Namaz okup jatkanda da kede alçırap kalasың. Oşa alçıraşың menen istiğfar ayt, Allah Taala kийинки namaz ulantkanga dagı güçlü kılıp koyat. Kim hajga Arafatga barıp, men şunday günüm köp ele, men şu günüm keçirildi eken, je keçirilbedi eken dep Allah Taala'nın keçirimdi sıfatına gümön kıla turgan bolsa, al kişinin günösü kança bolsa, gümön kılganlık üçün dagı oşonça günö жазылып düşet. Oşondan istiğfar aytıp düşküle dep atat. Karaң, demek biz ıyık Ramazan aydı emne menen tosup alabız? İstiğfar menen tosup alabız. İstiğfar menen. Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. Ve inel istiğfar huvel amanul baqi. İstiğfar kıyamatga çeyin bizdi kırıslıktan saktay turgan en negizgi ibadat. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem vafat etkenden keyin sahabalar aytat. Bizde eki aman, tınç, esen-aman saktap kala turgan nerse bar ele. Bürösü ketti, emi bürösü ile kaldı deşin. Bürösü kaysın dese, Peygamberden vafat etişi boldu büttü. Biz emi murdagıday kırsıktan saktalbayız dep sahabalara ilaşkan. Emi ekinçisi kaysın. Ekinçisi istiğfar. İstiğfar aytıp tura turgan bolsaňyz Allah Taala sizi hiç kaçan azaptabayt. Ugup turun. Hazrat Umar ibn Hattab radıyallahu teala anhu "Lev nezelet sa'iqa mines sema ma asabet mustaghfira." Egerde asmandan çağılgan düşse, istiğfar aytıp atkan adamga hiç kaçan çağılgan düşbeyt. Allah anı çağılgan menen öldürbeyt. Çağılgan alkanday. Allah Taala azabın, gazabın tökküsü gele turgan bolsa, çağılgan menen kıyratat. Birak istiğfar aytıp atkan insanga Allah Taala hiç kaçan çağılganı düşürbeyt. Emi bundan geldi. Biz ıyık Ramazan aydı istiğfar menen tosup alabız. Bugünden başlap buga çeyin aytıp kelgenler dagı ulanta bereňizler. Buga çeyin bekabar jürgenler emi sabaktan kaytkandan başlap istiğfardy köpürөөк aytaly. Iyık Ramazan aydı başkaça tosup alaly. Uşunday orozo tutaly. Bıyılkı tutkan orozobuz, bıltırkı, murda ajılkı, andan murdagı tutkan ıyık Ramazan aydagı tutkan orozobuzdan ayırması öte çoң bolsun. Ökünbey turgan dengelde tutaly. Iyık Ramazan ay al Allah'tın aldından kelgen konok. Bir aylık möhnet menen gelet. Iyık Ramazan aydın koltuğunda Kur'an var. Al ar kelgen sayın Kur'an'da unutta kaltırgandarga, Kur'an'da jerigenderge biraz esketme bereyin degençe keldim dep ıyık Ramazan ay daim Kur'an'da baraktatуу üçün kelet bizge. Allah'tan aldından kelgen ıyık Ramazan ayga başkaça dayardanaly. Kimdir biröөнü kapa kılıp koysaňyz aldın ala keçirim suraň. Kattaşpay katты onu üzüp koya turgan bolsaňyz barıp kattaşın. Ayıp andan ötse dele keçirim suray berin. Antkene sizde ıyık Ramazan ay geletat. Oşon üçin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Etâkum Ramazan şehrun mübarek faradallahu azze ve celle aleykumus-siyâme." Peygamber ıyık Ramazan ayı jakındap kalgan uçurda sahabaların bir aralap silerge ıyık Ramazan ayı keleyin dep kaldı. Bul şunday berekeli ay. Allah Taala Ramazandın kündüzgü gününde orozo tutuunu farz kılsa, tünkü ubakta taravih namazı sünnet kıldı. Tuftah fihi ebvabus sema. Mında asman eşikleri, tağırağı 5 eşikleri açıldı. Ve tuğlaq fihi ebvabul cahim. Mında tozok eşikleri kulptandı. Ve tuğallu fihi maradatu şeyatin vel cin.
Bul ıyık Ramazan ayı içi cin şeytanlardan bari kişendelde lillahi fihi leyletun hayru min elfi şahr. Bul ıyık Ramazan aydan akırkı 10 tününde bir tün var, 1000 aydın ibadetinden artıqırak durat. Men hurime hayraha fakat hurim. Kim oşol tün ele jakşılıktan kurgalıp kalsa, oşol tün ibadat kıla albay kalsa, al ömür boyu jakşılıkka jetpey kalıptır dep atat. Kançalagan kadir tünlerdi kebirkiler muzika menen ötkürdü. Teskerisinince günö menen ötkürdü. Uşaktoo menen ötkürdü. Gıybat menen ötkürdü. Ne degen kurucalak. Büt bardık neseden kurucalak kaldı, kuruk kaldı. Peygamberдің ошол hadisinen İbn Rajab aytat. Ошол hadis kıyamatqa çeyinki musulman koomçuluğunda Ramazan ayı kirip kele jatkanda biri-birin kutuktoo sünnet bolup kaldı. Kirip kele jatkan Ramazan ayыңızдар kuttуу bolsun dep aytуу al bid'at emes, ança mısırda aytıp jatkanday. Kayra jakşı, samalık, esine salasız, kuvantasız, aga dem beresiz, ıyık Ramazan aydı jakşırak tutkun emi deysiz, dua kılgan bolosuz. Ramazan ayı menen kutuktuğunun özü özünçe bir çoğun ibadat et bol eseptelet. Kebirkiler Şaban ayının baştan beri oruza tutup keletat. Şulapalar arasında var, men bilem. Kebirkiler aralap tutup keletat. Ayşe Neviz'den Peygamber jönünde aytkan rivayet hadisi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Şaban ayı kelgende uşunçalık orozoga katı girişip kalat ele. Emi Peygamber Şaban'da ayağına çeyin tutat okşoy dep kalsak bir günle oğuzu açık bolup kalat ele. Peygamber oruza tutpay kalıptır da emi. Şaban'da ayağına çeyin oğuzu açık ötküröt dese gele, dağı bir gün orozoga katı girişip kalat ele. Bul degeni, oşul Şaban ayında, hazır şu biz koşturup jatkan Şaban ayındağı orozo, ıyık Ramazan ayga adam balasın dayardooçu nerse. Men ötkön kaysi bir sabagımda ayttım ele. Rajab ayındağı tutulgan orozo al jerge uruk taştoo, köçöt tigүү. Al emi Şaban ayında tutulgan orozo oşol taştalgan uruk je bolboso dan je köçöttü sugaruu buyursa ıyık Ramazan ay oşol köçöttün tüşümün jino ayı. Egerde Rajab ayında oroza tutup ürün taştay albasa, Şaban ayında oroza tutup oşol üründü sugar albasa, anan Ramazanda kaysıl tüşümdü jinasın. Demek aldın ala biraz kamılga kılıp oroza tutup koyunun özü Ramazanga bolgan kamılga. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den Şaban ayında oroza tutuusu ıyık Ramazan ayga bolgan kuttuktuosu jana dayardığı ele. İnne ahadel kubara abil umra seyezuruk fi beytik la ra'aytehu yesta'udu li istiqbalihi ve ikramihi qabla eyyam ve eyyam. Emi uyuңuzga çoğun insan gelatat, gubernator, prezident gelet dep eger sizge aldın ala aytıp koya turgan bolsa, öte çoğun dayardık kılasız da. Öte çoğun dayardık kılasız. Iyık Ramazan ayı gele jatat degende, Şaban ayında oroza tutuu menen, jana orozoňuza koşumça istiğfar aytuu menen dayardanın. Şaban ayında oroza tutuu, jana tutkan orozoňuzda istiğfar aytuu menen ıyık Ramazan ayına dayardanın. Muneke çını ıyık Ramazan ayga dayardanı. Sahabalar uçurunda kanu yed'un Allah 6 aşhur en yuballighahum şehra Ramazan. Sahabalar ıyık Ramazan aydan 6 ay murda Allahümme sallimna ve bellighna Ramazan. Allah'ım bizde ıyık Ramazan ayga esen aman jetkir dep Ramazandan 6 ay murda dua kılıç çüken. 6 ay murda sahabalar ıyık Ramazan ayda dua kılıç çüken. Ramazandı toluk tutup bütköndeyin arkasından dağı 4-5 ay Allahümme takabbal minna savma Ramazan. Allah'ım bizden tutkan orozovuzdu kemçiliksiz kabul kılgın dep ıylap dua kılıç çüken. Iylap jetiş çüken Ramazanга, ıylap koştoş çüken. Mına şul jerdegi apalar esinde boluş gerek. Men şu 5 yaşım bolsa gerek şunda. 6 yaşımby
Айылдагы аксакалдар орозо тутканда бизде арафа деп коет, ифтарлыкты. Ошондой дейбиздерди дагы. Анан ушу биздин кезек экен да. Көрсө ошол акыркы күн экен эле. Биздин ошол туура үй деп коет, баягындан конок күтө турган үйдө ифтарлык болуп атат. Эми биз жаш балдарбыз. Апабыз анда жаш, кызмат кылып, анан бар ошол үйдө чогулуп отурушуп, аябай өңгүрөшүп, ыйлашты да. Анан мен жаш балам, эмнеге ыйлап атат? Азыр эле жакшынакай эле тамак жеп атышты эле. Эмне үчүн ыйлап атат деп аябай таң калдым. Анан апам сыртка чыгып калды. Анан балалык тил менен апа, неге ыйладыңыздар? Апам дагы деле ыйлап атат. Өпкөлөп ыйын токтот элек. Апа, неге ыйлап атасыз десем, апамдын айткан сөзү али бүгүнгү чейин эсимде. Балам, Рамазан чыгып кетмей болду да деди да. Балам, Рамазан чыгып кете турган болуп калды да деди. Мени мына көкүрөгүнө башымды бекем кысып алып, эгин ушу төмө коюп алып, аябай былкылдап ыйлаган да ошондо. Ошондо апам көп болсо ушу бир 30-35 болсо керек, жаш келдиң болсо керек да мисалы. Караң. Рамазанды тосуп алуу менен Рамазан менен коштошуу ушунчалык оор болгон. Ыйлашып коштошкон. Сахабалар да ушундай болушкан. Ыйык Рамазан айга жакын калды. Эми ошого Аллах Тааладан сураналы. Аллахым эсен аман жеткир деп. Көрбөйсүзбү? Сахабалар эмнеге 6 ай мурда Рамазандан 6 ай мурда ыйлайт десе, иштин баары ыйык Рамазан айда. Сахабалар эгер бир оор ишке кабылып калса, мынчу экен. Буну ушул ишимди Рамазанда Аллах Тааладан сурап бүтүрүп алам дечү экен. Кимдир бирөөнүн баласы оорукчан, кимдир бирөөнүн атасы ооруп калды, аялы ооруп калды, жубайы, жолдошу ооруп калды, кызы төрөгөй ятат, үйүндө чыр болуп атат. Ушунун баарын Рамазанда Аллахтан суранып бүтүрүп алам деп сахабалар эң олуттуу маселелерин Рамазанга жыйнап коюшчу экен. Эч бир нерсе кайтарылбай кабыл боло турган учур ыйык Рамазан ай. Код ошондой ыйык конок ай. Ким ыйык Рамазан айга эле жетип кала турган болсо, утуганыкы. Рамазан кесук. Ыйык Рамазан ай бул дүңүнөн арзан баада сатылуучу базар сыяктуу. Рабиха мен рабих, хасира мен хасира. Ыйык Рамазан айда пайдаланып калган ал пайдаланды. Ал эми пайдалана албаган ал орду толгус зыянга учурады деп атат. Келгиле ыйык Рамазан айда бир Аллах Тааладан суранып, орозо туталы, катуу аракет кылалы. Өтө катуу, шымаланып, бел байлап, ниет кылып киришели. Рамазан al-farz ankene Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne degen? Men sama Ramazana imanen ve ihtisaben gufira lehu ma taqaddama min zembi. Sadaka Rasulullah. Kim ıyık Ramazan aydın orozosun Allah'a iman keltirgen abalda tutsa. Uşul hadistin uşul yerini düşünüyorsunuz siz? Kim ıyık Ramazan aydın orozosun Allah'a iman keltirgen abalda tutsa. Kebirkiler var da 9 yaşar kızı oroza tutup algandan keyin atası yatar. Tutpasam bolbay kaldı, kız tutup alıptır. Kızından uyalıp tutat. Kelininden namıstanıp tutat. Koşunasından uyalgandan tutat. Buların orozası oroza ötpey kalat. Oşondan Peygamberimiz "Men sama Ramadana imanen" kim ıyık Ramazan aydın orozasın Allah'a iman keltirgen abalda. Anan imanın bekem bolsun degen abalda. Vahtisaben soğuptu Allah Taala'dan alam. Iyık Ramazan ayı soğuğunu Allah Taala'dan 5 minin gana alam dep tutsa gufira lehu ma taqaddama min zembi anın ötmüşte murdağı jasagan günöөлөрүнүн bürösü kalbay keçirilet dedi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kanday sonun hadis. Maň oşul hadis jahat. Daim uşul ıyık Ramazan'ın aldığında men tajdidul iman niyetimdi, tajdidul iman imanımdı bekemleş üçün, tajdidul niyetli жаңылаш üçün özüm üçün dayardanam. Rabbim Ramazandağı tutkan orozom, Ramazandağı jasagan ibadatlarım riya el görsün üçün bolup kalbasın dep öte alaylayım da. Kebirkiler bar go. Allah Taala özü aytıp жатат.
kullu amali ibni Adem lehu illa savm. As-savm li. Allah aytadi. Uğup durun. Bendemdin dep jasagan orozodan başka jasagan ibadatların bari köz körüne jasaladi. Uşundayбы? Namaz okuşuңuz üçün emne kılasiz? Darat alasız. Көз көрсөтөт да мисалы, дарат алып атасыз, жай намазыңызды саласыз, ороносуз, кийинесиз, анан намаз окуйсуз. Хажга, умрага барсаңыз деле даярданып чыгасыз да. Баары көз көрүнө жасалат. Бир гана орозосу мен үчүн дегени орозо мени менен бендемдин ортосундагы сырдуу ибадат. Эч ким билбейт. Эч ким билбейт. Өзүңүз эле мактанып койбосоңуз. Нерге келип кургап калыппы? Ооба. Орозомун да. Деп мактанып эле албасаңыз, сучуп албайсыңбы? Сенчи десе, жок мен орозомун деп. Өзүңүздүн ороз экениңизди билгизүү үчүн ушинтип айтасыз да. Суу иче берсеңиз ичиң келип атканда, мен орозомун деп. Өзүңүз эле бирөөгө мактанбасаңыз, сиздин ороз экениңизди эч ким билбейт да. Ал сиз менен Аллахтын ортосундагы сырдуу ибадат. Карабайсызбы, кандай сонун ибадаттын ээсисиз. Дагы бир көңүл буруп, басым жасай турган нерсе. Бул бардык Рамазанда жүзөгө аша турган иш. Ал ар бириңиздердин үйүңүздөрдө бар ал. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бимахлуф Расулиллах саллаллаху алейхи ва саллям ма ата алал муслимин шахрун хайрун лахум мин Рамадан. Ва ла ата алал мунафиқин шахрун шаррун лахум мин Рамадан. Мусулмандарга, муъминдерге ыйык Рамазан айдай мыкты ай эч качан келбейт. Эң мыкты ай менин үммөтүмө Рамазан айы. Ал эми мунафиктер үчүн эң оор түйшүктүү жана жаман көрүнгөн ай ал Рамазан. Эмне үчүн? وذلك لما يعد المؤمنون فيه من القوة للعبادة. Анткени ыйык Рамазан айда Рамазанда баары катуу бел бууп шымаланып ибадатка баш оты менен киришип калгандыгы себептүү. Ушунчалык катуу киришет. Керек болсо ыйык Рамазан айда ушунчалык жомарт болушат. Эч кимге бербеген нерселерин да сарптап кайрымдуулук кыла башташат. وما يعد فيه المنافق من غفلات الناس وعوراتهم. Ал эми мунафиктер болсо именно тек гана ушул ыйык Рамазан айда момун мусулмандарды азгырууну башташат. Жакшылап кулак салың эми. Хуа ганамун лил муъмин ягтанимуху ал фажир. Ыйык Рамазан ай момун мусулман үчүн эң мыкты камылга жана олжо, пайда. Бирок аны мунафиктер бузуп, момун мусулмандарды алаксытып, алагды кылып турат. وما يعد فيه المنافق من غفلات الناس وعوراتهم. Кайталайм дагы. Мунафиктер момун мусулмандарды ыйык Рамазан айдагы орозосун бузуш үчүн, соонан алсыратыш үчүн, ибадатынан биротола ажыратыш үчүн не бир укмуш тосмолорду, азгырыктарды чыгарып турат. Мисалы, ифтар учурунда эң кызыктуу шакабаларды, күлкүнүү нерселерди, сериалдарды ифтар учуруна коет телевизордо. Ифтар учурунда болот. Эң кызыктуу сиз сүйгөн сериал ошол жерде болот. Именно ошол ифтар менен сохурда сериал көрүү момун мусулманды ибадаттан азгыруу болуп эсептелет. Элестетиң. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям лис-саим фархатан. Пайгамбар айтып жатат, мен айткан жокмун, кагылайындар. Орозо туткан момун мусулманга Аллах Таала эки кубаныч берет. Бир кубанычы ифтар учурунда. Анткени ифтар учурунда кубанычы азыр ооза ачканда муну жейм, муну ичем дейт. Бирок андан да өткөн кубанычы эмнен айтса Аллах ошону кабыл кылат. Мындан өткөн кубаныч барбы дагы сизге? Аллахым кечир дедиңизби, кечирдим дейт. Allah'ım ber dediniz mi? Berdim deyit. Berem demeyt hiç kaçan Allah Teala. Berdim deyit. Allah'ım beni beşlik kılsa desen sen beşliksin deyit. Sen beşike jakında kiresin demeyt. Sen beşliksin. Kiri жүрüp siz beşliksiz. Sohurda. Peygamber
Fe suhur baraka. Suhurda bereke var. Turgula degen. Suhurda kebirkiler tur. Jebele jatıp alasın gayra deyip ko. Tur. Eşkisi urta bile jatıp alışın. Yok, жаңылышасыңар. Suhur jep anan içip jatıp alış üçün emes. Suhurda istighfar aytış vaktısı var. Suhurda istighfar aytış vaktısı var. Kaklayınlar. Uşul eki vakıtka serial koyulat. Ошолорду көрбөгүлө. Сабактар коюлса көргүлө. Ал силер үчүн пайдалуу. Силер үчүн пайдалуу, баарыбыз үчүн пайдалуу. Кино ал өзүнчө бир азгырык. Сериалдар, спорт машыгуулары, тигилер, булар концерттер ал азгырык. Азан болсо уккула. Сабак болсо уккула. Кур'ан болсо аркасына ээрчип окугула. Бул пайдалуу нерсе. Мына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айткан хадис ушул. Ба'a qawmun min as-salaf jariya lahum li ahadin nas. Bir kişi ötken doğurda bazarga, kul bazarga girdi. Kul bazar, bu kul el ölçülük doğurda olup atkan okuya da. Bir gün satıp aldı. Kul ayaldı satıp aldı kızmatkerge. Aradan köp ötpey فلما أقبل رمضان أخذ سيدها الجديد يتهيأ بألوان المطعومات والمشروبات لاستقبال رمضان. Bayakı gün bazardan satılıp жаңы kojoyunun үйüne kelgenine köp ötpey жаңы kojoyunu bazardan jemek içmektin türün, mömö jemişlerden türün ap gelip üydün aldına, göçölörge, üydün içine koyup jasay başladı. Kema yasna kathiru minen nasil yawm. Bugünkü gündögü kebir adamlar Ramazanга dayardangan siyaqtı, al dağı jemek içmek menen dayardandı. Felemma ra'atil jariye zalik. Janagı gün ayal kojoyunun bul jasap jatkan işin görüp taң kalıp limada tasna'un zalik. Emne üçün bunday kılıp atasızlar sizler? Bir mayram mı dedi. Kalu li istiqbal şahr Ramazan. Ve sen gün bolup, kul bolup jürüp ibadat Ramazan emne ekenini dele bilbey kalgan turbaysın. Bo baykuşum. Ramazan gelip kaldı da. Jakında Ramazan gelip oşoga dayarlık görüp atabız dedi. Fekalet bayakı gün kul ayal ve entum la tasumuna illa fi Ramazan. Emne siler orozonu bir gana Ramazan ayında tutasыңар бар. Başka ayda orozon tutmaysыңар бар. Orozonu bir gana Ramazan ayında tutat turbaysыңар бар. Wallahi laqad ji'tu min 'indi qawmin as-sanatu 'indahum ka'annaha kulluha Ramazan. La hajate li lakum fikum. Rudduni ilayhim ve raja'at ila seyyidihil awwal. Allah'tan atı menen ant içip aytam. Uğup koygula. Men bir kişige kul bolup işledim gün bolup. Anın üyünde, anın aymağında yıl boyu Ramazan ayday oroza tutup yaşaşat. Yıl boyu Ramazan aydagıday oroza tutup yaşaşat. Men silerden bul aymağınlarda silerge kızmat kılıp gün bolup işlep yaşay albayım. Meni murdağı kojoyunum alıp barıp satıp oşol jaka kaldırıp koygula. Ömürüm oşol jakta ötsün dep ketip kalgan. Çında bapalar. Mınavıl ıyık Ramazan ayı biz üçün bir türtkü bolsun, bir sekirik bolsun, bir jogorlu, bir daraja öyde kötörlü bolsun. Apalar, silerden köpten köp soranam, kolumdu boğurum alım. Uşul Ramazan bütkönden kiyin, uşul Ramazan için murdağı Ramazanlardan ayırmalanıp, Ramazan bütkönden kiyin, kiyinki Ramazanға çeyinki uvaktı uzun büt bari, Ramazandagıday ötsün, Allah'tan suranalı. Ramazandagıday ötsün. Koldan gele ösünday kılıp. Oşanlıktan tabihinler aytat. Kimdin bugünkü ötkörüp жатқан günü keçegi ötkörgön günündöy paydasız, aldığa жылуу, untulu, жаңылануу bolboy ötüp atsa, demek al ziyan keç musulman. Özüne de payda vermeydi, özgülerde hiç kaçan payda жеткизе albaydı. Alemi kimdin bugünkü ötkörüp atkan günü, geçegi ötkörgön günden de tömön, artka getip, buzulu menen ötüp жатқан bolsa, demek al kargışka kalgan musulman. Aytayın degenim,
алдыдагы ыйык Рамазан ай былтыркы Рамазандагыдай эле ифтарга 5 мүнөт калганда келгиле, каякта жүрөт ана, келгиле, бир бата кылып коелучу деп өткөрө турган болсок, анда биз зыянкеч мусулманбыз. Ифтарга даярданууну биздикилер тамак жасап коюу, сууну муздаткычка салып коюу, суусундуктардын түрүн коюп коюу, таттуулардын баарынан коюп коюу, ушуну ифтарлыкка даярдануу. Ифтарлыкка даярдануу бая биз башында эмне дедик? Эмне менен? Истигфар менен. Ким ыйык Рамазан айга башында кантип киришсе, Рамазан ай чыгып жатканда куда ошентип чыгып кетет Рамазандан. Ким Рамазан ай жакындап калганда сагынуу менен, берилүү менен күтүп алса, чыгып атканда ыйлоо менен чыгат ал Рамазандан, коштошкусу келбей. Ким Рамазан ай келгенде, иштер бүтпөй калды да деп Рамазанды кайгырып күтүп алса, Рамазан чыгып атканда жакшы эле болду. Чыга турган болду. Чыгышы менен 2 күндөн той кылам дейт ошол. Рамазан ушундай бир ыйык ай, сахабалар ыйык Рамазан ай чыгып жатканда өтө катуу ыйлашкан. Эми угуп турган. Жабир ибн Абдуллах мындай дейт: "Иза сумта фальясум сам'ук ва басарук ва лисанук анил кадиб вал махарим ва дa'а жар ва лякун алейка виқар ва сакина йаума саумик." Ораза тута турган болсоңуз, өзүңүзгө кошулуп, эң алгач тилиңиз, көзүңүз, анан кулагыңыз да ораза тутсун. Сизге кошулуп тилиңиз ораза тутсун. Тил гыйбат кыла бербесин. Көз сериалдарды, арамдарды көрө бербесин. Кулак ушакты уга бербесин. Вада ада жарик. Кошунага зыян бергенди токтотуп койсоңуз, ошондо буйурса, сиз ыйык Рамазан айдын оразасын мыктылап туттум деп ишеничтүү айта бериңиз. Вала тажал яума саумик ва яума фитрик сава. Ораза туткан учуруңуз менен ооз ачкан учуруңузду бирдей кылып койбоң. Айырмасы болсун. Ораза күндүзгү оразада арамдардан сактануу менен, анан ифтарга келгенде адал менен гана ифтар кылам. Айырмасы өтө чоң болсун. Кээ биркилер ораза тутат, бирок ифтарга чейин эле ал арамдар менен ооз ачып алат. Быйылкы Рамазан айыңыздан кимдир бирөө сурап айтып бериңчи дей турган болсо, сүйлөп жатканыңызда таңдайыңыздан бал тамып кете турган деңгээлде ибадат кылың. Ошончолук деңгээлге жеткизип ибадат кылың.